Gue makin ngegelisan baik sih Alis. Kadung lah baheula pernah nyianyakeun sia. Gas, Aisyah kamari ka mana? Aing mengalihkan. Dek naon tuh ngalikan aing? Atuh dek ngajakulin lah. Oh, sugan teh aya naon gitu. Gas, aing ngajakan bisnis satu ye. Pan sia mah sultan. Bisnis naon? Puguh aing mikir puyeng. Naon ke naon? Yang penting main nyekel duit. Geus tenang bae. Tidak ajak aing. Bener sianya? Aku tuh percayaan amat ka aing. Tah, gitu ke. Karak mah resep aing. Tapi inget, di zaman kori mah eueuh nu gratis, Bos. Laju. Urutan awak kaingeulan. Amat aing. Je. Pan kitu. Atuh nu bener bae gas, pirangkuna aing urutan sia. Kunaon emang? Embung tah. Lain gitu, tapi pan Geus satu aya siambung mah mau diajakan bisnis ku aing. abo heuh ge. Tah gitu ke. Ini segera. Parah sia main anceman. Bepawan sia ngurutana. Heueuh, bawel sia. Aduh. Waduh. Ieu teh asa tenang kia tuh. Kayak Mas Sulis bae lah. Sugan bae nya mere kesempatan kae. Kumaha carana poe ieu kudu nembak si Sulis. Urusan diterima teh diterimana, urusan terakhir eta mah. Sulis, I'm coming baby. Wih punyuk, geus can ieu cangkel ngeun aing. Kayak atuh met deui yeuh. Tapi bener sia ajak-ajak aing bisnis. Ngarawang bae. Ingat bro, lelaki itu yang dipegang omongannya. Iya, gua paham. Ya udah sih selau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akew tumben. Masya Allah Lis, makin yang tulisan baik sih ya. Akew, apaan sih? Kan lu jadi malu tahu. Malu sama siapa kali? Kan cuma ada aku di sini. Oh iya, ngomong-ngomong ada apa ya? Kok Akew kesini? Kenapa emang? Gak boleh ya kalau aku main ke sini? Ya bukannya gitu, kan lu jadi kaget tahu. Aku ke sini kan karena aku rindu, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong, aing mau dari yuk itu, cangkel banget, langsung baik. Oh, mangga Kew ke radio. Nah, itu ke. Nah, itu ke. Ngomong-ngomong apa kemana Lis? Ke sawahnya nama. Pantesan rehe. Maksudnya? Atuh ente, pan mun aya basia mah, celi aing ada pangang pugu. Bawal nanya nama. Bawel, sarua, kadua anakna. Ajen bawal ge, tapi saya pernah bogo pan. Oh sih. Hendak minum naon sih ya? Lu repot-repot Lis. Nu aya bae keluarkeun. Naon tuh nu aya, jaing mah teu bogana naon. Geus satu, aing mah ya putih bae, tapi pakaian gulanya sesendok. Tehna sacelup. Jeung batu aya salima siki, mes seger kaki korong. Atuh sia ngomong bae hayang teh manis. Teh doang atuh, kan manisnya ada di kamu. Lah gombal. Geus atuh tangguhan aing ke jero heula. Juk. Naon deui lah. Itu saja lah mah asa wau aing. Mana bro? Itu tuh. Dieu. Jelema apa genderuwo eta? Hideung amat. Samperkeun yuk. Heula yuk. Aing mah curiga besi maling doang. Geus ayo lah yuk. Ayo. Hei, Sasya, jelema apa jurid? Udah demi tangkal toge, puas dewe. Kunaon cedak? Ayeuna konangan ka mana hideung? Ayo aja tahu. Pangling aing deung, ka pajar teh saha? Kumaha dah aing keren teh. Keren cenah gas. Pugu banget udah maki bau. Istighfar Gus, istighfar. Udah kagaya gua mah ge beungeut sia mah tetep corek. Abo, binatang amat cerban. Sakieu mah sedang berenang do kabar boy. Kabar boy zaman benen sia mah. Lain job, tapi nak kos kerajaan zaman Majapahit. Sinyal teu pemain di Sam KTP. Saha? Wow. Najisun sia mah. Atau aing geus mirip kumaha tuh? Bener teh gas? Heuh, bener. Meniku kompak semoyo kana. Gayanya yang ngenahan bro, udah kayak selebgram aja. Emang kemana sih? Nganjang lah aing mah. Nganjang ka saha sia? Sekali tanya di, paling yang di karang dah, jaga parang oh udah daikeun. Gandeng sacuk, pas ngicabok dong ubun-ubuna. Abo.
Kumarahin biasa kepada kami. Geus lah, mau beres ngomong jeung jaduan mah. Enggak ada bu yang laku. Das, urusan tuh bestis ya. Yoi, tidak mau kamu baturan kas gitu mah. Kakak banget jomblo beureun ya. Bisa jadi. Duh, Gus. Ngora kene ge geus edan. Betul kan yuk, penasaran aja. Ayo ge. Dikil. Tuh, Lin, ujung-ujung nama. Jadi ngeuna be yo. Ya, aing nyawa si Aus, geus segera inum. Oke. Nuhun ya, Lis. Oke. Lis, aing tanya, menang tuh? Atuh menang emang dek nanya naon gitu. Kamu lagi deket sama siapa sekarang? Nggak ada kok, aku lagi nggak deket sama siapa-siapa. Ah, yang bener. Emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa sih. Ah, Kel, kirain kenapa? Lis, jalan yuk. Kemana? Ya kemana gitu? Bentar ya, Lis ganti baju dulu. Ya Lis. Si Agus ke mana? Kayak pos ya dago, pos Ultraman. Iya, emang nanya nu bener, sejauh bercanda di. Mumpung Aisyah ya, koma ya penampilannya keren tak? Keren Gus. Jelas lah. Aisyah cager kan Gus? Cager lah, koma sih sia. Tumben sih rapi, biasa ngedakil baik ge. Jadi kia lur, aing nembak awewe ku hari. Hah? Lu bener sih ya. Atuh bener lah, jeung naon tuh aing bohong. Emang sih yakin bakal terima? Urusan diterima tadi diterima nak. Kita mah urusan pemberian. Terus ya kuari kemana? Ai mahna lah. Beranian sih ya. Emang kia jadi lelaki mah, jeung naon teu bogoh, adi tadi ungkapkeun mah. Bener sih. Doakeun nya bro, moga-moga cewek eta nerima cinta aing. Tenang coy, ngan saukur doa mah aing bisa. Asal ulah nginjem duit bae. Eta sia, karek aing sekalian minjem. Geus kadikeun tuh jam tangan. Biar ada kalian be met. Teu boga duit aing. Jam tangan bae nya. Ya, Geus nun, kalunya amat sih sia. karunya mah pinjemin duit atuh. Berhubung hata yang berbunga-bunga, ya duit jeung ya. Asik, bager jasa sih Gus. Bager aing mah cek main ge. Nuhun nya. Geus yang jalan tuh. Oke sip. Sing ada Gus. Pelan meleng. Kayak ngajedak di. Ngajedak mah moal paling kacaklak doang. Semangat brother. Pastinya dong. Wis lah. Campurannya kebel. Sobe sih, pesan baik. Gimana menurut lu? Gua udah cantik kan? Lu itu akan terlihat cantik di mata orang yang tepat. Maksudnya orang yang tepatnya siapa? Lu. Ya mungkin, namanya juga usaha. Bisa aja lu. Ini kayak tangannya. Buat apa? Buat genggam biar lu gak pergi dari gua. Kirim Lis. Si Dago, habis dari mana nih? Panjang lah. Panjang bae sia, ujung kan teu bosen. Nyawas ya, ngomong bawa ka Bogo. Wajar lah aja aing laku. Kayak pegat gitu tah. Ulah tuh. Antep kencup. Kayak bakal ceurik ngagerung-gerung di pojokan kamar. Kadoang topo base. Enggak jasa sih ka aing. Ngomong-ngomong nempo si Didon teh sia. Nempo malah teh mantas ngobrol. Kemana lempangnya tah budak? Ya nama kayak mah awewe dak. Kayak mah awewe, dek naon ge? Cenah nak ungkapan perasaan. Eta sia, pantesan rada aneh. Tuturkeun ieu Jup. Seru asana yeuh. Ayo ge. Aing mah dulu lah. Tadi nu ngajak sia GR. Nyaho, mabur si ditu. Emang aing dek balik. Lain nanti tadi. Woi gas, urusan tawak, leutik bae doang dopang dangder. Sia awas amun kapang dibelegik tuang tongna koy. Enggeus gas, enggeus. Enggeus teu tarima aing. Kumaha anjing ai mirip mah. Eta sia, pina kena amat. Daripada sangat caprak, mending ayo milukeun bagus. Heuh nya, bisa lah, bisa kaburu jauh doang. Ayo. Lis, ada sesuatu yang pengen aku ngomongin. Soal apa? Gua kangen nih kita yang dulu. Iya, gua juga sama. Apa lu gak ada niatan untuk memperbaiki semuanya? Maaf untuk saat ini gue lebih nyaman cerita kayak gini. Oh gitu ya? Maaf ya. Iya, nggak apa-apa kok. Hakim nggak marah kan? Ah, enggak kok. Makasih ya udah mau ngertiin. Iya, sama-sama. Kumaha sih Tadeo? Pancen ada nuturkeun si Ideng. Malah balik deui. Aboh, penyangka aing sing goreng jadi tukang goreng ku sekali itu. Amdiarah doang. Pasti jalan kew.
Naon si Hidung datang-datang nonjok deui. Cicing cialis urusan aing mah. Udang sia ke belut jeung aing. Syuk kunaon hidung. Ria teh aing asa diacak-acak. Wih Gus, nanaonan nih nanaonan. Geus lepaskeun kesurupan sianya. Tepe sulis teu nyawa meureun hate aing kekahuruan. Syuk kunaon bagus. Makana jelas lagi masalahna. Geus kudu dijelaskeun deui. Istighfar bagus euy, nyebut sia. Naon sia? Lawan atuh ieu lah cicing bae. Aing mah bungkus ribut jeung babaturan. Ngomong naon sih tadi babaturan? Aing mah geus mau boga babaturan ka sia. Ih, kunaon tuh? Ulah tanya-tanya pas kuis ya. Geus, masyaallah. Pan sedi-sedi sih. Kunaon emang? Padoang ge masak. Tapi aing mah bagus. Di naon tuh? Biasalah sebubayana. Cenah sia anak Bali. Udah bae. Naon tuh? Besing kita ngalah cai doang kumaha. Eta sia, kita ngalah cai doang ge ku sebul. Atuh ka anjeun aing ieu. Cuma ngilu jeung aing. Ka mana? Eta ngilu ke Cideung. Ya saya daripada bete aing. Eta ngomong-ngomong sama Cikur. Batu lah mah Cikur aing geus lah. Udah dong, apa-apaan sih lu? Ya, jangan diem aja lu. Ayo bantu antap sama gua. Masalah itu nggak bakal selesai kalau lu nya kayak gini terus. Ya gantian tuh cangkel dia dengan aing. Gantian naon ieu? Tonjokna. Sia tonjok tah. Heeh, pan sampai seimbang bae. Bener sianya. Heeh. Pinggir deh, pinggir. Wina, dulu ge. Budak kagak lu tuh. Iya, Sabarkeun yuk. Kedengelah, taruhan yuk. Saya nu mana? cak sia. Batur kergelut malah jadi bahan taruhan. Atuh kumaha aja seru. Pamali cek guru ngaji aing ge. Tapi aya ye 2000 mah. Kolon sia, pancen apa mali? Iya, poho. Ampuran cup hilap. Ayo nih samperkeun. Ayolah. Wih, gue saya naon. Lepaskan cup aing tadi belut ya. Otot gelut bae sia. Isi kita ke umur. Nyawa sia masih dikenaon deui. Enggak kena geus ngayatan aing. Geus atudak parasina bae. Emang tadi nu kumaha sih? Nyaho teh bagus. Tah nonjok aing deui. Gus. Des keren amat, menang di mana? Nyawa lah, nganjam tangan doang jem di sia. Gas mah keren, masa handepana kolor, mana lameng deui. Kiki kolor wasiat. Wasiat. Ngomong bae teu mampu. Bener kakak dago. Ingat bro, kita ini kawan bukan lawan. Lamun coba gua kasulis, ulah kieu bro carana. Oh, jadi soal percintaan. Dengerin penjelasan heula Gus, ya ulah maka salah pameula. Jelas-jelas buktina aya sikil mesra-mesraan yang akeh. Maksudna naon? Salah mesra-mesraan bawa. Geus cukup nyobaeng mah. Sabar Gus, ulah bakal ngambek heula ge. Emang aing kurang naon sih? Hah? Kurang ganteng Gus. Aboh, karuan eta mah. Sen teh kurang nanaon kok, cuman aing bung bobogohan heula. Pokoknya mah aing geus enggak mau ngadengin penjelasan sia. Di kok gitu sih. Udah amat lah. Ye, pan sia euras. Mending gelut sih jeung aing. Ya, ayo. Geus atuh cenah ulah kepancing. Tetarima lah aing. Nya kamu tak sulis. Enggeus ke, enggeus. Tu waras mah ngeleh bae. Aboh, nyok itu main edan tuh. Bucan, tapi tereh. Oke, fine. Mulai sekarang gua bakal ngejauh dari kalian berdua. Gus euy, kayaknya kuku lagi urang baturan ti orok. Aku hubunganna Dirakuna sia ngajauh gara-gara cinta. gua sok ngajaran sana. Kayak aya wayana sih kos kieu. Ini nih yang gua nggak mau. Pertemanan hancur cuma gara-gara cinta. Tuh, Lin, ujung-ujung nama. Dari jarau baiklah. Jangan pergi ya Gus, biar gimana pun juga gua nggak mau kehilangan lu. Kecewa Inggris kasih ya, pokoknya pucek lah. Oh siap. Ya, cia. Gaya bos, gaya bos. Atau menang, emang dek nanya naon gitu. Kamu lagi deket sama siapa sekarang? Gak ada kok, aku lagi gak deket sama siapa-siapa. Ah, yang bener. Emang kenapa? Ya, nggak apa-apa sih. Ah, Kev, kalian kenapa? Please, jalan yuk. Kemana? Ya, kemana gitu ya? Bentar ya, mau ganti baju dulu. Ya deh, tunggu bentar ya, Alis ganti baju dulu. Nyorot kamera dulu kemana? Terus kayak ngomong, kamu mau nipu kompak sih mau iPhone aing. Kita bapak mana? Di mana?
Berhubungan yang cengas berbunga-bunga. Sian tuh kurang nanaon kok, cuman nanti dulu atuh. Berhubungan aing kan berbunga-bunga. Bagusnya naon keo. Oh iya naon sih kata. Ih, sudah. Ini bener loh, Andi. Bisa ini tolong. Asik, bagus dasar sih ya. Bager aing macam main ge. Nuhunnya. Heeh, sanok. Ini nanti. Heeh, sanok. Ini lagi cing bae. Aing mau bungkus, ributin gua baturan. Ngomong naon sih tadi? Baturan. Mau aing mah. Ngomong naon sih tadi? Lagi aing. Atau emang aing balik lain dari tadi. Woi gas, urusan tawa kletik bae dong nopang dangder. Sial amat sih, awas sama kapake dia. Bos udah dong apa-apaan sih lu? Ayo dong, nyandim aja berantem sama gua. Masalah itu gak bakal selesai kalau lu nya kayak gini terus. Jangannya cangkul yuk. Nanti ya naon ayo, ninju na. Ninju naon sih? Ninju naon? Woi bos, ya naon sih? Lepas kencok, ayo lanjut gelut, dengan akew. Ini lanjut oke. Yang foto bagus, nonton nonjok aing deui. Bos, Desna keren amat. Menang di mana? Nyewa lah. Nginjem tangan doang, nginjem di sia. Gas mah keren, masa yang depannya kolor. Menang lambing di. Gigi kalau wasiat. Wasiat. Ngomong bae teu mampu. Bener kakak kok. Ki, pan saya jadi ngajakan ngobrol jeung aing. Udah gelut bae lanjut. Nanti lanjut tidur. Aing gelut yuk. Cerita gelut. Gelut bae lanjut yuk. Oh, jadi soal percintaan. Dengarkan penjelasan aing heula, Gus, ya ulah maka salah paham. Jelas aku saya baru. Udah biarin. Pusing gak?